Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakongsan mentara sengi Shillong. Persya ke GTF ya ke jing aiwa ya ulu pongdeng hapung yam syaka company tata. Banyo ke umdi ke Basngan, soy MOU ke Meghalaya bat ke National Jal Jeevan Mission. Haidin kaliang persya KHADC ban yakendu ya UCEM. Ban Yaro UCM ya Kasinat College haka jingrakhe Diamond Jubilee. Bat mentang ni apai syaki Khubor ke bakambanya. Kaken hun it Mariang Green Tech Foundation GTF. Kelapan pau ke jing persya jur halor ke jing temu ke sorkar Jylla ban IT no ya ulum pongdeng ubadan hapedeng ke we ke daulen nong hapung dan yam kwan. Hakawe ke company Indian Hotel Company Limited IHCL jong ke Tata Group kabala ban penduk no ya ke jing itenat jong kani ke den bat ke jing ithiang jong uni ulum. Habakran syakilat pathai Khubor hakano pai sengi jong ke arpoh nyau tarik Lber hajar arpon riu u chairman jong ke Green Tech Foundation ba H ban Theodore Nonglang ulaong. Katkum ke jing tip ke seng kalayo lengba ke RTI. Baka sorkar Jylla lengba katenat forest kala IT ya uni ulum syaka tenat tourism kajaka kabahe kumba henriu akar kata da kaba IY Jylan snem leased agreement hado henriu snem syaka IHCL jong Tata Group of Company kabatmu banshna ka resort 5-star hotel ban kentiu ya ka kam jengok kai perthei kumta uni unong yalam ka Green Tech Foundation ulaong nakal yang kaseng kapersya jor yakan ni kajing temu ke sorkar bat ulaong da lele kaseng kanum ailat ban penjot ni penklem ya ulum pongdeng namar ki babun kijing thau ba em ki badon hakan ni kajaka kinjar ngai bat duno tada penjot ya uni ulum Green Tech Foundation hadin bangi layui ya katu ka jing Hanover jong ka state government through tourism department ya katu ka 66 acres kabadi yang te hapo yam sya kanika IHCL ka Tata Group ha tu kopor miladon ke jing sungkya miladon ke jing snow benyo ru kendiat ha ba ni yo I ya tu ke jing ai ka tu ke jaka hadu ndru akas ya ketiki company bantai ti jing tai henre ha tu kopor na kaliang jong Green Tech Foundation ngim syamladon kita ki detail information ngim don kita data ki ngim patla ban kran ai te marmar nagal yang jong ka foundation ngila file ka banyo e kijing tip ka bakamnya ngila file ki RTI siapa DC office jong ka Riboy jong ka East Castle district nang ta siapa ka revenue and disaster management nang ta ngila file ru ka RTI sya ka forest ngila file ru ki RTI siapa ka tourism department bat ngila file ru ki RTI siapa jong ka Meghalaya State Pollution Control Board tihadin bangila lum persangban lum ini ijing tip kidon ki department ki bala kentai hiwar ya jing don jaka aktai ki area wat kami ICL ru kadon ka RTI ko baki ong bakim don ka jaka aktai te ngilayo ki jubab jung ki RTI nang ni nang tai bat kawai ka bangi ngiyo ka bakam clear picture napo ka MSPCB napo ka Meghalaya State Pollution Control Board kabalingo kalong ba ya kata kajing ai jaka hangtei hapo yam reservoir laong ba wat ya uni u island u daulenong hangtei hapo yam ro la ai please ya kane Tata Group but kumbang itepi kendiat suam ini keran jakmat kalong ba barok ni syutip ya ko yam kum kajaka ka ba itanat henry kum kinong shoshnong kum kipat ba ngitip nam ba yam is the only hydroelectric project ka ba tam hapo jong ke Jylla Meghalaya yam ladang bakla ka penmi kum ba sispa nyo phonru sispa nyo phonru megawatt tang nang te yam te hakabede ibat kani ladangi phaidin kendiat ngatrai barok ngiatip nadu war hajar phoi bat haswa jong aturo ki ladon ki construction ki ladon ki jingmi ki jingtei ki encouragement hakatai saudong jong katai ka pungumyam
But kabala pen sengu kia, kabala pen sengu bitaru ya ki babun hak te kapor. But kabas sengu kalong ya ka yang besar badan burung hak tu kapor ka high court kala shim sumoto sundon ya katu ka jinglong jingman ke jingmi jongki construction na kate ka saudong jong kate ka pungumyam. But nagaliang jong ka yang besar Kasorkar Meghalaya haka arpo nuterik Lber kalasoy ya ka Memorandum of Understanding MOU bat ka National Jal Jeevan Mission NJJM jong kasorkar India halor ka thong ban penti kena ya ka ka bakhoj bat ka basngan shabaro kilong ying ka Jylla. Ya kani ka MOU lasoy lengba ka video conference bala sakhi da Menteri Rangba ka Jylla kontrat ke sangma bat Menteri Ketenat Jal Shakti kasorkar India CR Patil. Halor kani ka jinga soy Menteri Rangba ulapan pau ka jings ngongu ya ka sorkar India ka beteng ban kershan ya ka Jylla nak benta ban penbha bat penjanai ya ka rukom sam ya ka umbam umdi syakinong shong shnong ka Jylla. Ulayat ho ka Jylla menta kalakot syaka prapulai persen ka jing penpoi umdi syakinong shong shnong hanong kendong. Ulaong ru ka Jylla kan beteng banyak trelang bat ka sorkar India na ka benta ban penti kena ya ka jing kershan bat ka jing pentrekam ka bapura ya kani ka mission sam umbam umdi ka bakhut basuba syakipad ba ka Jylla. Union Minister of Jal Shakti, Shri CR Patil ji, respected Minister of State, Shri V. Somanna ji, Shri Marcus Marak, our Honorable Minister for PHE, our Secretary, Shri Meena ji, all the officials of the Government of India, as well as our officials from Government of Meghalaya. सर ये MOU साइनिंग के लिए सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपका और पूरे जल शक्ति मंत्रालय का मैं पूरे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज जल जीवन मिशन जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन और एक प्रोजेक्ट था। पिछले सालों में भारत सरकार के सपोर्ट से मेघालय स्टेट जो पूरे देश में सबसे नीचे नंबर में था, 1% से नीचे हमारे जो पाइप घर थे, आज जाके हम लोग करीब करीब 84% कनेक्टिविटी हम लोग आज दे पाए हैं। और ये सभी आपके और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज ये हो पाया। और इसके लिए मैं हमारे मेघालय स्टेट के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको और भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सर, इश्यूज काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं डिटेल्स में वो इश्यूज में जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेघालय का भी ये लक्ष्य रहा है कि हम लोग पानी पाइप के साथ हम लोग सोर्स को भी हम लोग देखें, और जो पानी का इशू है उसे हम लोग एक होलिस्टिक वे में हम देखें। और इसलिए 2019 में हम शायद देश में सबसे पहले सरकारों में से एक होंगे जिस सरकार ने एक वाटर पॉलिसी निकाला, और उस वाटर पॉलिसी के बेसिस पर हमने अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़ा, और अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़कर हमने एक क्लाइमेट काउंसिल बनाकर हर डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, ताकि हमारे वाटर रिसोर्स एरिया में हम कहाँ चेक डैम बना सके, कहाँ पे अलग अलग इंटरवेंशंस कर पाए, सॉइल कंजर्वेशन कहाँ काम कर पाए। इस तरह कम्युनिटी को मोबिलाइज करके हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया और उसमें काम शुरू किया। और सर, आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारा जो टीम है हर डिपार्टमेंट से एकजुट होकर हम लोग ये पानी का जो इशू है इसे होलिस्टिकली हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। Ki MDC liang persya hakano ophaisngi arpo nyoterek Lber kilatmu banle yakendu ya chief executive member ka KHADC
ba Tony Lengdo ban pan jing shai halor ka jing sdien ring in suspension nakakam ya sekretari jong ka KHADC ba DG Sim Yong bat ka jing ino kam kensan u standing council ba Titi Dingdo. Henry kila phaidien no nakadaw ka jing bambiang por jong u CEM u badang pendep ya kiwe pat kikam. Habayakran bat unong yalam jong kaliang persya ba titos khan ulaya thu ka jing thmu jong ki ban yakendu ya u CEM kalong halor ki katuk ani kimat ki badan hapdeng ka kenram hapo ka council kum ka jing sdien ring in nakakam ya u secretary ka jing e kam u standing council lambat ka jing don kam ban penjanai amend ya ka AD rule chispa arpo pra. Kani ka jing thmu ban yakendu ya u CEM kalong ban ya tuar bat ya mir jing mut bat kaliang sensyar halor kani ka kam na ki jing ja badang shen hari lom garu. Henry la pulom no mentakas ni. Appointment baru CM baru lagi mesti like for ini mesti ban ya kendu Henry menendu la pentet mencisi lomba menendu night lalu kita cikam simet lagi kia di labu antasi na ibu khalas tank dan rena mana pada nama funi ini nomor yang kedua yang berdebat dan program for service yang berapa mesti yang ada kamera mesti tinggal share update yang melakukan sting kini perlu pada ewan ada step di itu yang kalah dan dapat menampilkan masalah perlu bagi update hari di Jakarta Shillong di Meghalaya ya jika kilibun di kampung kumkakan hun kumki MDC ki badan ni kecil klik nak bentar ke jing yat bet yat benti council ikwai badan ke jing selok klik du kam tambah CM ho bolong klik du jong council brokowe bali de ki isi ikwai ba kumkakan hun ba selok nama bangi la ong hina du mencoba bangi de kata kalian de ke kata kalian sosial ni de te tinggi kuat ni ya jimut pada beliau jemut nama ke bami haki lat pathai Khubor ladang isia counter tang haki Khubor ani isia keli tang haki Khubor nasional kalong khulung ini te kumki bril ki badan ni singkit tri kumki nami khmat ki bau pai ba la chia ka kamram ga jami kam dei bang om bang constraint tang constituency la jong dei prakhat lu nam ta ka welfare nam ta ka jing ha jong council di berko tidak halus katakan orang bang ni sapan ni appointment ni kenduri tinggi tip na eki daw ba Islam bentar seni kata por ni la am te masuk wa phiru la am la Islam ya si phiru akhta khupor mo la ewan du ne te haji sha ka daw ko konsan ko ni pa ni kendu kalau bagi ko an panjing sha halor ki jengja di baca ni sing ko konsil kam tam halor ke jeng resign no jong standing council jong ka council di Brokowe di ba themis do nanta ke jing sha suspend sipor pensange trikam sipor us katri ba simyong but kumjuru ni i ke jing ja ka baca kas ti di Brokowe kam tam po garohels ka ba de ba ka jing pensange election hantai nakadaw jong ka jing yo simenta jong de dulu media contest election hadir pa kagaril autonomous state council kala pas itu ke amendment bill KWD bagi di rules ban khang persyai di bomde ki bomda ni schedule tribe ban participate ban election tingi sutu ba kaniru ami pidon ke jingwit naman ba ke di rules aniru nimpat amend Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma haka arpuh nyaw tarik Lber ula penha perdano ya ka College Week mat kumju ya ka jing rakhe Diamond Jubilee jong ka Sinod College Shillong haka jing yalang ka balong Hamadan student Jayau. Menteri Rangba haka jingkren haka jing yalang ula penken mau kumno kani ka college ka sedang na itemai ibarat bat mentapat kalayo ban ai ka jing syakri ya ki hajar ngut ki Samla pule ka Jylla. Ka principal jong kanika college Dr. Jylla haka jingkren kalaya thu ningkong ka college ka sedang haus nam khat khandai spa Henry Pausan tang da sau pulai ngut ki khna Henry mentapat kaladon palat lai hajar ngut
nadu higher secondary hadu ki graduate but postgraduate. Today, HIV has become a big problem in our state. And this is something that is preventable. But our youth must take responsibility and act responsibly if we have to control the spread of HIV. Today, Meghalaya faces a challenge of having one of the highest HIV growth rates in the country. Our student organizations will take up this challenge in a positive way to ensure that we come together to fight both the menace of drugs and also to fight the spread of HIV/AIDS. This is the time for you. We must focus on skilling. We must focus on entrepreneurship. We must come out with different models and programs to promote both of these. And as a government, we'll be happy to work with different institutes to promote this. We are already doing it, but we need to do much more. So friends, with these few suggestions and words, I once again wish you all the very best. This must have been a very, very exciting week for all of you. I'm sure all the youngsters will remember this moment and this last 1 week for the rest of their lives. And I hope that you all enjoyed it. But more importantly, I hope that Synod College, the values that it believes in, the Christian faith and the values that it has taught, has made each and every one of you a better person. Menteri Rangba Konrad K. Sangma ulapli palba ya kajingya kop King Ling Beningkong First Indian Sailing League hadan Yam Kwan kabala sedang haka arpuhnya utarik batkut haka live huai tarik Lber pala penlong da ketenat tourism ke Sorkar Jylla ke Yam Sailing Club bat ke di Novo Association of Yachting. Haka jingya lang play ladon lang utimoti di Shira Menteri ki Kam Tourism bat bongut ki he ki han Sorkar bat kiriu Shampang na ki wei pat kiri. Hakani kajingya kop King Ling kidon katsau tim kiba kentup ya shispa prapu arngut kinong ya shimbenta sanpu prangut kidei kibana prateli kiri ke pertei. Ha kajingkran play Menteri Rangba ulaya thu ba ka Sorkar Jylla kan sa sei borba ban kentiu ya ki kam jengokai pertei hakani ke Jylla da ka ba penbha bat penjana ya ki jing itenat jong kani ke Jylla ban penlong ya ki briu na ki weipat ki Jylla kari India bat na ki ri ke pertei ban jaudut ban wan jengo ya ke Meghalaya bat ya ke Sor Shillong. Hadu menta ulaong ngidang penbha bat pen itenat dang kendiat ki jaka ha ke Jylla. Hagi ni ki senamban wan ke Meghalaya kan sa taba hagi ba bon ki tan bat ki kendong kan syurat ki ba jengai na nong ba Shillong. Menteri Rangba ulai nyotang ya kajing penok bha jong Lieutenant Colonel Alok Yadav bat ya uba Cyril Vidi Dingdo Chief Executive Officer Yam Sailing Club USC ban penurlong ya kani kajing ya kop King Ling haden Yam Kwan. Ula batairu ya ki jing temu babon baka Sorkar kadon menta ban kentiu ya ki kam sport sa Meghalaya kamtam ka jing penkre ya ka National Games ka ban long ha Meghalaya ha usnam arhajar arpo nyo. Ki weipat ki bakran ha kani ka jing lang pli ki long Lieutenant Colonel Alok Yadav, Cyril Vidi Dingdo, Martin J. Sangma, Chairman Meghalaya Tourism Development Corporation MTDC, Barka Kong Brenda L. Pakenteng, Director Tourism, kala ay kajingkran kublay penwai. Today, HIV has become a big problem in our state. And this is something that is preventable. But our youth must
take responsibility and act responsibly if we have to control the spread of HIV. Today, Meghalaya faces the challenge of having one of the highest HIV growth rates in the country. Our student organizations will take up this challenge in a positive way to ensure that we come together to fight both the menace of drugs and also to fight the spread of HIV/AIDS. This is the time for you. We must focus on skilling. We must focus on entrepreneurship. We must come out with different models and programs to promote both of these. And as a government, we'll be happy to work with different institutes to promote this. We are already doing it, but we need to do much more. So friends, with these few suggestions and words, I once again wish you all the very best. This must have been a very, very exciting week for all of you. I'm sure all the youngsters will remember this moment and this last 1 week for the rest of their lives. And I hope that you all enjoyed it. But more importantly, I hope that Synod College, the values that it believes in, the Christian faith and the values that it has taught, has made each and every one of you a better person. St. Anthony's Higher Secondary School Lajomkra, Kalapanlong yaga school sports bakandai posan, 95th school sports haka arko nyau tarik Lber haka baki kena school kilapan po yaka madan mini stadium daki rong kirop bapranai nadu kiryam ki bej bat ki saudong saukun jong kane ka madan. Nalor ki kena jong kane ka school ki wei pat ki kena na ki kat kandai tali ki school jong ka sor Shillong kilawan ban shimbanta haka ne ka lumpung ya lekai haka ne ka sngi. Uba Sanbor Shulai, Menteri Arts and Culture ka Meghalaya, ulawan ban long kong san ban play ya kane ka school sports ha kane ka sngi. Kadba u Vijay Kumar Mantri, IAS Commissioner and Secretary ka Khuborjylla, ulalong u kong san syndrome. Ha ka jingelang penuai, uba Winston Tony Lingdo, CEM, ulalong u kong san, but u Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, ulalong u riukmat, balasyak hot ngobha syakane ka lumpung. Haka March Pass nakalyang ki Shinrang lara daka Hillcrest High Secondary School yaka nam lado board sa ka St. Anthony's Higher Secondary School. Kalba nakalyang ki Kintay ka St. Mary's Higher Secondary School kalayo yaka nam lado batla board sa ka Mrs. N. Hills Tiny Tot Secondary School. Ugaran got the distinction, but don't lose hope. When you participate, it means you are a winner. I have that spirit myself since my school time also, that once I fight, do I win or I lose, I stand that, because since I have participated, I lose, but I'm a winning, born to lead. I have that spirit, you should have also that spirit, born to lead. Respected Principal Khubor, thank you so much that you have devoted your time mentally, physically, and even financially with all your team for the last many days to organize such a wonderful sports event here in Shillong. Respected teachers, dear students, and all distinguished guests invited here.
It is a great honor to join you today as a chief guest for the 95th annual Sports of St. Anthony's Higher Secondary School. This gathering is not just a celebration of athlete talent, but also of disciplined teamwork and the spirit of healthy competition. Sports have always been more than games. They teach a resilience in the defeat, humility in victory, and the importance of serving together towards a common goal. These values are vital in life as they are on the playing field. Such events foster friendship, unity, and mutual respect, qualities which brings together, like we are here today, young athletes from different institutions that strengthen our community and prepare students for the challenge of your future. To the participants, I see every race you run, every match you play, and every effort. Bataki tu ki Khubor ngilapoi shagabakut talhadu bangindaya Shambiang Khublei Shibun.